Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Rajya Sabha MP puke vanal ve na chuan Manipur boina so sang zela Chief Minister thak mai atok to lova President's rule puana ngai ni ati Tuna Village Council le Local Council dinglai te hun tharuk vela po toya in thana bo sei ma turin in pu achana kalpui me kani Jharkhand Mukti Morcha Shuai tu Hemant Soren chuan Nimin Khan Jharkhand Governor na sarkar siam thei thu athen Prime Minister Narendra Modi chuan voina ICA Global Cooperative Conference su Bharat Mandapam New Delhi a hongdon Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal vena chuan Manipur boina so sang zela Chief Minister thak mai tok to lova President's rule puana ngai ni ati Akasvani Aizawl hena he thui sein puke vanal vena chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh thak ringot ni lovin President's rule puana sarkar lai puin sipai manga boina a me mi angai to ani ti a mei tele tang mi ral thom keng te ral thom nei za chu Manipur police te ral thom ain atam to zokani ati a tuna chon sarkar lai puin sipai chakna thapui amman tangkai ngai to a sarkar lai pui ai oten sipai vena noya mei tele tang mi te omna clear film anin kara sipai da thi sen alwan tol on tura tho angai ni ti soim mei te polin in rebol na sang dina tang mi te tan sarkar shandin ngai to ani ati heti lai hian Mizoram Kosan Shuai to the committee MKHC chuan thu so siamim tun hai Manipura tharum thon awanga nuna hlu tak lak omle ta chu point ti thon soya tharum thon le boina ti top tura in rolwat turin central sarkar an nge na Manipur Jirbam district ka tharum thon lo hlo le ta le biak in engmozat ti chele ti borban ani chu point ti thu MKHC thu so chon ta langa Mishing nun na in lak sak biak in ti chele in digram na angchi reng an dulo thure sa khu pakhat biak in bitum bi ka thila thleng thin chu than ti lo thon sei bok ani Mizoram nam sang sang an ko sa a heti laya eng nam bik emo vau chu than ti lo thu MKC chunan soya Manipur bikin imphal phairom Mizo omte himna ngai to turin thunei tu ten ngen ngal bok ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan Mizoram ral tan om mek signi chuang hne na athlona semtur bu fight District mun puyan thlen kim to Supply Department ho tu ten tanga Akasvani Aizawl in thodon danin Ministry of Home Affairs in cheng viable changa ape ka tanga Food Corporation of India FCI hne na tanga bu fine lak so metric ton sangkha zathum samthre pakole quintal samthumani a FCI lamin lak so phalna anpek vele atanga la chhuak ngalin sarkar la pui hun tiam ni samrugral ma phursuakin district som pakat mun pui thawa thlen to ni a an district bor sapten Home Department rom manna siam lok angin athonin an sem chuak dona then khat chuan an sem chuak mek to ani tun hnaya Home Department in sarkar la pin hena ratan nomzat athona chuan singni sangthum za serio somret peredan meka Myanmar ratan singthum sangthum za serio samuk pali an oma Bangladesh atanga ron ratan sangni sompali omin Manipur atanga saimna zonga ron mek hi sangre le soman oma heti lai hian Mizoram ratan omte hi achangin an punga achangin an heu ve bok ani Supply Department ral tan tan bu fai sem toren thlen tamzol te chu champhai longkai Aizawl asia ha district ni a champhai district an quintal sangli zanga somthum pathum longkai district quintal sangni zanga somni puruk Aizawl district quintal sangni zeli somnga parel le ke somli si ha district quintal sangkha zere somsir panga phurthana ni a phurthan temna berchu khozol district nin quintal somni puruk chawa thlenga Serchip district quintal za sompakole Mami district quintal za somret padi te phurthana ni bok Home Department namin roh manan siam dan chun ral tan pakhat zailin bu fai ke samthum pakhat le gram zanga zela athona semphotur ani ang Tuna Village Council le Local Council dinglai te hun tharuk vela po to in thana bo sei ma turin in pu achana kalpui mekani VC le LC in thana boy pui tu State Election Commission chuan Zetomni Khan VC le LC draft electoral roll chu tlang zara VC le LC electoral roll final publication hi na kum January ni riata tar so to ro manani State Election Commission tu nei chuan VC le LC in than atana mantur electoral roll hi assembly le parliament in than atana electoral roll en non ne na ngai pol lo turani thun soya voina tang hian electoral roll omlo ten thunan du thule association la omte thailu hun in tananga he hun ni December ni ko thleng honani ang claim and objection te hi December ni som hnia chinfel tura ro manani a nakum January niriata VC le LC in than nom tura ta na electoral roll hi
tang zar ni don ani visil lc hun hi kumnga ni a in than hunung ber kha august ni som pasri sang ni som ni a vote thak ani a covid rilen wanglai ni wangin lc som ni pasri le vc pariat te hemini hian vote an thak theilova a hnuai ero anin thlang ve ta thawani tun hai khan led chuan hriatin chu in tuna vc tram man me khi nakum february ni som pakwa thleng chau ni turina puanga sarkarin vc in than rola lc in than ani ve ngal thina turin hriatin a chu ve thoi don nia thu don ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl News Facebook page le AIR News Aizawl YouTube channel ba ka news on air.gov.in ate cheer theile ngai thak theda ani Mizoram Excise and Aquatics Department chuan kumin January tanga October ni somthum thlengin zu le akai hnoi chi ala ka tangin cheng vebel chakhat noi somsir pakhat sing khat sang kwa zaruk le som pathum amu chho to ba ka Mizoram Liquor Prohibition Act ani som pakwa noya dan bo chele dan over zuar mi sangli zri somsir pali man to a thu boy sanga zanhi somthum panga zelu to ani kumina tang khan sab zu lak lo tangin chia cheng vebel chakhat noi somni pakwa singre le zali somsir pathum moni ba ka choi le man atangin cheng noi somni pakhat le za somli le thil dang kai noi tangin cheng sing thum sang kuwa an huwa tol cherju le asiam na man tam tak an man to bok ani Jharkhand Mukti Morcha JMM kai shuai India block shuai tu Hemant Soren chuan nimin khan Jharkhand Governor Santosh Kumar Gangwar hna sarkar siam the thuathen pusare na hian governor hna in sarkar siamadil ma hian chief minister in natangin bana thelut bok ani chanchabu mite komna Hemant Soren chuan tun thane somni pare ta hian sarkar thar langlu in khom ne ani tur thu puang ani आगामी सरकार गठन की दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समझ और सरकार बनाने का न्योता उन्होंने हमें दिया और इस क्रम में कांग्रेस प्रभारी आरजेडी के प्रभारी वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है Ranchi ya India block MLA thanthar de chuan Hemant Soren hian hruai tu ta dan thlanga India block a hian JMM ba ka Congress RJD le CPI Marxist Leninist te an ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin hian ICA Global Cooperative Conference chu Bharat Mandapam New Delhi a hongdon kumza samthum nuwai khatnan International Cooperative Alliance in khompui hi India ngani a heini pol hian pamodi chuan ICA san samni panga thereng next time atang zar bokang correspondent report ilongai thak belangu The International Cooperative Alliance was founded in 1895. It represents 30 lakh cooperative enterprises worldwide and has more than 1 billion cooperative members. The 6-day conference at Bharat Mandapam will bring together cooperatives from around the globe for a series of events and discussions. Around 3,000 foreign and Indian delegates are expected to attend this event. The conference will explore the role of cooperatives in creating a collective, peaceful and prosperous future for all. Dipendra Kumar, Akashvani News, Delhi. Parliament has siktut khom chu voina atana ni dona thale December ni somni thleng nei ni ang sarkar chu ni min khan New Delhi party tin mu khom ko ba he hunai defense minister Rajnath Singh chuna kai shoya Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan chanchumu mi te comment has siktut khoma hian tilpai mo trang soi ho turin sarkar chu ain hong rengti asoi ani हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले हंगामा ना हो कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांति पूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए Chanchinthar cherti topna na tlang pui Rajya Sabha MP Puke Vanal Venacho Manipur Buena So Sang Zela Chief Minister Thak Mai Tok Tolova President Rula Pona ngai ni ati Tuna Village Council Local Council ding lai te hun tharuk vela po toya in thlan na bo se ma turin in po chana kalpui me kani Jharkhand Mukti Morcha shuai tu Hemant Soren chon min Khan Jharkhand Governor hna sarkar siam thei thuathen Prime Minister Narendra Modi chon voin hian ICA Global Cooperative Conference Bharat Mandapam New Delhi a hongdon chu te zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani